Sanibona bantu basekhaya, bantu abadala. Ngithanda ukubonga i-support lenu eninginika lona nalamakhomenti aninginika wona. Ngibonge nabafowethu ukubhala kwenu izinto enishoyo ukuthi ukuphila kwami ukwazi umphefumulo wenu ukuthi niphile kanjani. Ngibonge nabantu abadala ababhalayo ukuthi ngifundisa into eyiqiniso, ngifundisa ngezinto zomoya ukuthi zisetshenziswa kanjani. Yebo, ngicela ukubonga kulapho abantu abadala, kodwa ngicela nazi ukuthi lokhu ongikwenzayo akukho lula. Ingakho abanye abantu babafika kulokhu babathwasa ngomoya, bafike bakhulume izinto and then bese bashiya kanjalo bahambe bayenza amabhizinisi, which ibhizinisi adelelwanga ukuthi siphile ngakho or siphilise yilo, siphilisa uNkulunkulu umveli nqabe. Njengoba nazi ukuthi nisho naye uJesu nje wayumuntu ohluphekile, kodwa umuntu wayethola noma yini emhlabeni ngokuthi wayephila noNkulunkulu. So abantu siye sikhethe indlela zokuphila ngokuthanda kwethu nangengqondo zethu, hhayi ngokulalela kwethu ukuthi izwi lakaNkulunkulu lithi ngaphakathi kithi. Ngibonga kakhulu ngokuthi ningilandele lapho engiya khona for ama-show wami engiwayenzayo ku-YouTube, nalokho enginika kona okuncane okwe-TikTok, nalapho enginika khona okuncane ku-Facebook, or lapho enginika khona okuncane okwe-WhatsApp. Ngibonge kakhulu for usizo lweni esaphosweni, kuyisimanga empilweni yami. Namhlanje ngicela ukufundisa ngezwi elokhu likhuluma kimi kakhulu, lokhu lithi abanakho ngoba bacelanga. We have not because you have asked not. Lelo gama ngiyakuthemba ukuthi leli lakhuluma uJesu khona kulokhu. Mayephinda futhi uJesu wathi kubantu, mina nginabomkhulu benu laba nina enibabiza amadimoni, nginabo ezulwini, ngihlezi nabo. Uke usibuze futhi ukuthi kanti ibaphi laba esibabiza ngamadimoni? Ibaphi labo bantu labo? Ukhuluma iqiniso, ayekho umuntu ozaziyo ukuthi ubani. Sengibonile ngisho nabilungu abazazi ukuthi imvelaphi yabo ikuphi, kodwa abantu abamnyama basuke balandela ebelungu, bafuna ukujoyina izinto zabelungu. Ngisho nabelungu abazazi ukuthi imvelaphi yabo yokuqala iyiphi, kodwa umuntu omnyama uyohamba ayojampa phezu kwemvelaphi yomlungu, alahle usiko lakhe bese azize umlomo, athole yonke le mfundiso akayithola ngaphandle bese ayilethe ekhaya. So izwi la lithi aninakho ngoba anicelanga lutho. Siye sibuye-ke kuJesu sithi, njengoba uthi uhlezi nabo omkhulu bethu abangamadimoni, ibaphi? Yilabo esike sithi kubo bashona bashiye emhlabeni, babasuka la emhlabeni bahamba baya ngamadimoni. Yibo laba abahlezi noJesu ezulwini, yibo laba abahlezi noJesu emkhathini, yibo laba abasiphilisayo empilweni zethu. Ngoba umuntu usuke ahambe kumele ayohlangana nezinye izinto eziyingozi ngaphandle, kodwa bafike bamvikele lowo muntu loyo, kusasa abuye azothi idemoni, because omunye wathi musa ukuthi lonto lo oyishoyo yidemoni. Ngike ngibuze ukuthi into ephilisayo na idemoni na? Njengoba uJesu naye wathi kubantu ukuthi njengoba ngithunyiwe ngafike ngayenza umsebenzi wababa, ikuphi kanti lakho engofike nganikeza okubi kini? Ngoba okwami ukuphilisa emoya wenu ngezwi lakababa. Siyithunywa esikhona emhlabeni esiphilayo ngaphansi kwakho, esiphila nawe, kodwa kusasa labo bantu laba oyobathunga. So uthi umlayezo aninakho ngoba anicelanga lutho, anicelanga lutho, kodwa nayazi indlela ukuthi kumele ngicele ngayo, kodwa senasaba ukucela
Kukho labo bantu labo ngoba kini sebaphenduka amadimoni. Ngicela ukuyibuza umbuzo. Ungathi umdala ube ney'ngane, mase uba ney'ngane ufike ushiye iy'ngane zakho emhlabeni uyophila emhlabeni womoya. Iy'ngane zakho ekumele zenze umthetho wakho ezafundisa inyalo yakho netshalo yakho. Mase zikhula kusasa zibuye zithi asilapho idemoni loyo muntu loyo odaya iy'ngane zakho. Asinakho ngoba asicelanga lutho. Ngiyathemba ukuthi le message le abantu abaningi bayovuka emoyeni babuke ukuthi lento abayisebenzisa ngengqondo ayiyi phambili, kodwa lo oyofunda ukulalela yuye lo ozoyithola imilayezo okuphila emhlabeni. Asicelanga, ingakho singanakho. Bahlezi basibhekile, bahlezi banathi, bahlezi bathi khuluma nathi sikuyenzele into eyophuma kumdali. Khuluma, musa ukusaba ukukhuluma nabantu abadala, musa ukusaba ukukhuluma nabantu bomoya, ngoba umoya iwona ophilayo. Wathi uNkulunkulu singaphili ngenyama kodwa sibophila ngomphefumulo. Loyo othemba kuNkulunkulu loyo obukela phezulu acele izinto ezophuma phezulu. Asicelanga ngoba sinakho. We have asked. We have not because we have asked not. Please ask from today. Thank you.